Pozdrav svima, drago mi je što sam ovde u ovako dobrom društvu, u ovoj prijatnoj atmosferi i prelepom ambijentu Bosanskih piramida. Na početku htjela bih da zahvalim našem poštovanom doktoru Semiru Osmanagiću na organizaciji ovog skupa, na izvanrednom dočeku, gostoprimstvu, a i njemu, naravno, i ekipi oko njega, čitavom njegovom timu, na svemu ovome što je organizovao. Htjela bih nešto da kažem o Semiru Osmanagiću. Nadam se da mu to neće smetati, ali moram da kažem. Evo da vidimo dalje. Po mom mišljenju, to je moje mišljenje, moj utisak, Semir Osmanagić je svojevrsni i to poseban balkanski Indiana Jones. Evo zašto, to nije samo zbog šešira. Ja sam navela ovde neke elemente, to su istorija, arheologija, misterija, energija, misija. Mislim da ne treba objašnjavati ove stavke posebno, ali ja bih tu nešto još dodala, to je i borbenost. Semir Osmanagić je veliki borac, hrabar borac, ali ne kao borac iz filmova koje poznajemo o Indiana Jonesu, ne u onom bukvalnom fizičkom smislu. On je gandijevski borac, on se bori time što radi, što širi pozitivnu energiju, širi mir i širi ljubav, kao što i sam kaže. Još jedna osobina koja ga malo razlikuje i izdiže iz ovog ostalog, a tiče se misije, to je da je jedna od njegovih misija i to da povezuje i spaja ljude, ne samo u svetu, znamo da puno putuje, već pre svega ono što je nama važno, spaja ljude u regionu ovde na Balkanu. Svi smo svedoci toga i ovaj skup ovde je jedan od dokaza i ne samo ovaj, i sve ostalo što on organizuje ima veze sa tim. Zbog toga htjela bih da napomenem i ovo, da mnogi drugi ljudi sa strane, iz polja i iznutra, dok oni nastoje da nas razdvoje, da nas posvađaju, da nas podele, Semir nas spaja i ujedinjuje. I hvala mu na tome, zaslužuje aplauz. Hvala, Semire. Idemo dalje, vreme je i red je da kažem nešto o sebi. Ovo je moje rodno mesto. Rođena sam u Vučju. To je mesto na jugu Srbije, nedaleko od Leskovca, to je varošica u podnožju planine Kukavice i kanjona reke Vučjanke, vidi se ova priroda. Oni koji pamte staru Jugoslaviju, koji su živeli u staroj Jugoslaviji, pamte Vučje, možda se sećaju, neki možda ne, po fabrici Porečje, odnosno po čuvenoj rakiji iz Vučje, iz fabrike Porečje. Najpoznatija je bila rakija sa celim plodom kruške viljamovke u flaši. Da li se neko seća? Ne. Bravo, bravo. Da, bravo. I danas se proizvodi, verovali ili ne, a čuveno je Vučje bilo i po vučjanskim štofovima, po mekoći štofova iz Vučja. To se danas, nažalost, ne proizvodi. Vučjanski štofovi su bili mekani, fini, kvalitetni, između ostalog, a možda i pre svega zbog toga što je za proizvodnju korišćena voda iz reke Vučjanke. To je najmekša voda u kontinentalnom delu Evrope. Najmekša je inače na Islandu. Šta još reći o Vučju? Ono što mogu da kažem o kanjonu reke Vučjanke i planini Kukavici, to je da je jedan divan predeo. Mene podsjeća malo i na ovaj ovde gde se mi nalazimo. Pod zaštitom je države odnedavno kao spomenik prirode. I ko zna, evo pogledajte ovo i ove vrhove, nikad se ne zna, možda i tu bude pronađena neka piramida, ko zna. Ali za sada je to neka vrsta netaknute prirode ili gotovo netaknute prirode i to smatram da je dobro, pogotovo u ovo vreme kada je mnogo toga ugroženo. Sada ću malo o svojoj poslovnoj strani, što je takođe red. Ovo je glas javnosti,
firma, odnosno medijska kuća u kojoj sada radim, ali evo da kažem kako sam se ja našla u novinarstvu, obično je to pitanje koje postavljate gostima. Ja pripadam onoj generaciji koja je završavala usmereno obrazovanje u Jugoslaviji, u staroj Jugoslaviji. Neki će se setiti reforme obrazovanja Stipe Šuvara, takozvano usmereno obrazovanje, gde se tražilo od dece, mogu reći dece, već odmah po završetku osnovne škole, maltene da krenu u to da se opredeljuju za zanimanje. Mene je mnogo toga zanimalo, između ostalog tako i arheologija, i speleologija, arhitektura, pa sve do psihologije i još nekih društvenih nauka. A onda sam, razmišljajući o tome šta, odlučila se za novinarstvo, zato što eto, nekako novinarstvo objedinjuje sve oblasti i pruža mogućnost da govorimo i radimo i bavimo se raznim oblastima. Tako da sam odabrala, to se tada tako zvalo, smer kulture i informisanje, zanimanje novinar saradnik. Šta još mogu da kažem što se tiče obrazovanja? Da, posle toga, to sam završila u gimnaziji, znači nije postojala tada klasična gimnazija po tom usmerenom obrazovanju, već sam u gimnaziji završavala upravo taj smer. Posle toga prirodno bilo je Fakultet političkih nauka, smer novinarstvo i diplomirala sam na Fakultetu političkih nauka, a što se tiče posla, malo sam sarađivala najpre dok sam studirala na političkim naukama u listu Student i u novim omladinskim novinama, a moje prvo stalno zaposlenje bilo je u dnevnom listu Jedinstvo koje je izlazilo u Prištini. Drugi posao bio je u lokalnoj televiziji Leskovac, gde sam radila i kao urednik. Sledeće zanimanje, odnosno sledeći posao novinara bio je u Radio Jugoslaviji, do njenog gašenja. U Beogradu, naravno. I tako dolazimo do Glasa javnosti. Ovde vidimo, moto Glasa javnosti je mi ne ulepšavamo stvarnost i kod nas dolaze gosti, dolaze ljudi koji zaista mogu slobodno da govore i o onome što misle i da ocenjuju stvarnost i da govore sve ono sasvim slobodno i istinito da procenjuju i da svoje mišljenje. U Glasu javnosti radi takođe moje kolege. Ja vodim emisiju Intervju, drugi kolega vodi emisiju Glasno i jasno, još jedan kolega vodi emisiju Fajter. Radi se i dalje na razvoju kanala, inače Glas javnosti ima više kanala. Sam kanal Glas javnosti je glavni kanal, ima blizu 200.000 pratilaca i sada ću nešto reći i o emisiji koju vodim. To je emisija Intervju. Da, Lučić je bio jedan od gostiju. Jednostavno cilj je da dolaze ljudi i naši gledaoci upravo to i žele, da vide, da čuju ljude koji nemaju prilike da govore na onim zvaničnim, mainstream, klasičnim, tradicionalnim, kako god se to kaže, medijima. Između ostalog bio je Lučić gost, bili su i drugi ljudi, profesori, bio je recimo i jedan radiestezista, danas je govorio, Semir Osmanagić je pominjao radiestezistu, pardon, to se sada tako zove, inače su to rašljari. Šta još reći što se tiče emisije? Emisija Intervju, naziv jeste stereotipan, ali to nije moj izbor, već sam je zatekla kada sam počela da radim u Glasu javnosti. I sada bilo bi posle svega toga besmisleno po meni, posle ovoliko godina da se naslov menja, besmisleno, nepotrebno, a možda i kontraproduktivno i štetno. Eto, to je što se tiče moje emisije. Da, ovo sam htela da kažem. Da, možemo već da pređemo na sledeći slajd. Mnogi su govorili ovde o periodu korone, govorili su o tome
kako je bilo teško u to vreme, kako je bilo teško da se probije istina i to zaista jeste i zato su YouTube kanali bili veoma gledani. I kod nas su dolazili gosti, ne samo lekari, nego i drugi koji su otvoreno govorili i iznosili svoje mišljenja o tome koliko neke preventivne mere i neke druge mere mogu biti štetne. I naši gledaoci su to prepoznali. U stvari, mislim da su naši gledaoci već i bili sumnjičavi, ali neki gosti, neke emisije su jednostavno njima stavile do znanja da su u pravu, da njihove sumnje, da njihov osjećaj, možda to i instinkt, nazovite to kako god želite, da im govori da treba biti oprezan, da nije stvarnost onakva kakva se predstavlja u nekim drugim medijima, da taj zvanični normativ koji je, znamo odakle dolazio, da nije možda dobronameran i da to treba prihvatiti sa velikom rezervom. Ono što je takođe bilo karakteristično i za Glas javnosti je to izuzetno pratio, bili su protestni skupovi protiv vakcinacije. Vakcinacija i termin vakcina bili su gotovo zabranjeni i nepoželjni, pogotovo naravno u negativnom kontekstu, ali bili su veliki protesti u Beogradu i Glas javnosti je to pratio. Bilo je dosta ljudi, bilo je dosta gledano i Glas javnosti jeste to pratio ne samo zbog gledanosti, nego pre svega zbog toga što je to bilo korisno za ljude. I ne samo ove proteste, kada je već reč o protestima, to smo pratili uživo, bez ikakvog montiranja. Pratio i proteste, one ekološke proteste koji su se pojavili kada je počelo da se govori o tome da neke zemlje sa zapada, da neke zapravo velike korporacije sa zapada žele da otvore rudnike u Srbiji po svaku cenu i naravno za naše dobro, kako je to objašnjavano i bilo je rečeno naravno da će to biti pravi procvat svega u tom kraju gde se otvori taj rudnik. Počelo se naravno, znate to, od rudnika litijuma u dolini Jadra koji i nije tako daleko od Bosne. Meštani su se naravno pobunili, ne samo meštani, javnost u čitavoj Srbiji. Veliki broj ljudi je dolazio na proteste koje su organizovale pre svega ekološka udruženja i građani su se tome pridružili. Građani koji žive u zapadnoj Srbiji u dolini Jadra od početka su bili kategorični da neće dozvoliti, i danas isto to misle, da neće dozvoliti ni po koju cenu da se tu otvori rudnik. Oglasili su se i stručnjaci, ne svi, ali progovorili su oni koji su osetili obavezu da govore o tome i da otvoreno govore i da upozore i da argumentima ukažu na sve moguće posledice, štetne posledice otvaranja rudnika. Zamislite sada, mislim, i zdravom logikom razmišljajući, evo i mi, obični ljudi, samo zamislite kada bi te sonde, ako su te istražne sonde već napravile veliku štetu, a videli smo te fotografije, da je oko istražnih sondi koje su već bile prethodnih godina postavljene u dolini Jadra i curilo je oko njih neka tečnost, tu života više nije bilo. Svuda okolo doline Jadra je veoma plodna. Kukuruzi u doba najveće suše u drugim delovima Srbije tamo je bio veliki, gledali smo te fotografije, a u okolini sondi nigde života nema. Imali smo prilike i da vidimo jedno jezerce koje je bilo među njivama i gde su se deca ranije kupala, to je ja mislim bio alarm upozorenja, crvena lampica koja se upalila, kada je voda u tom jezercetu pocrvenela. I onda je bilo različitih objašnjenja, evo sećate se toga. Tada se podigao narod i veliki protesti su bili, desetine hiljada ljudi, možda i stotinu i više, već sad, ajde, ljudi sa različite strane stižu različite procene. Dugo se protestovalo, sećate se, naša ekipa je to pratila, nekada smo dnevno prelazili
i 15 i 20 km, jer su to bile protestne šetnje koje su želele da pokažu koliko je tu naroda i koliko je taj narod odlučan. Bile su blokade Gazele, ako se sećate, i to smo pratili, iako je, recimo, nije bilo monetizacije na nekim protestima jer se puštala muzika i zbog autorskih prava monetizacija je bila isključena, ali mi smo to i dalje pratili i bilo je stvarno gledati te ljude koji na plus 40 usred leta stoje na Gazeli i protestuju, to je trebalo da vide i naši gledaoci, oni su to videli. Vidjet ćemo kako će se ta priča završiti. Još nije završena. Bila je privremeno, navodno završena, znate i to, međutim, opet se sada govori o tome da se ne odustaje od projekta Jadar. Sloboda. Evo da pomenem ove pojmove koje sam ovde napisala. Da, sloboda postoji na YouTube-u, ali postoje naravno i ograničenja. Postoji i cenzura, ona je naročito bila prisutna u vreme COVID-a i tu su emisije u kojima su gostovali lekari koji su govorili o štetnosti mnogih mera, o tome da sve nije tako kako se kaže u zvaničnim medijima. Te emisije su bile veoma gledane. Međutim, posle izvesnog vremena došlo je do cenzure. Neke emisije su bile skidane sa našeg kanala. Nekoliko puta naš kanal je bio blokiran upravo zbog tih emisija i ne samo zbog tih. U jednoj od emisija gostovao je i pilot u penziji koji je govorio o zaprašivanju, chemtrailsima, belim tragovima iz aviona, kako god to mi nazvali, i takođe i ta emisija je bila gledana, ali je vrlo brzo bila skinuta i naš kanal je bio blokiran. Sada, kako se snaći, šta uraditi u tom trenutku, odustati ili ne? Eto, snašli smo se, ne samo mi, eto, i naši gosti, lekari koji su dolazili da govore i dalje o svim tim problemima, koristili su alternativne termine, našli smo neke alternative. I kada je reč o terminima, pa je onda bilo umesto vakcine medicinsko sredstvo, zdravstveni tretman ili slično, umesto chemtrailsa zaprašivanje i tako dalje i tako dalje. Jedna od alternativa bila je i kanal Vimeo, koji je tada bio slobodniji. Za neke emisije za koje smo smatrali da mogu biti problematične, stavljali smo na taj kanal, ali posle izvesnog vremena i bio nam je blokiran i taj kanal Glasa javnosti na Vimeo zbog neke emisije, sada se ne sećam koje. I evo, kako doći do istine? Znamo da je naziv ovog skupa novinara Istinom do slobode, a s druge strane, kada je reč o tim teorijama zavere koje su tako nazivane, pokazalo se vremenom da se istina probila, da je zapravo, da se pokazalo da su ti lekari i svi oni koji su govorili o nekim stvarima koje su nazivane teorijama zavere, da je to sve zapravo bilo tačno. I sada, i to znamo, da se vode u nekim zemljama sudski procesi sa velikim odštetama zbog štetnosti vakcina, da se neke vakcine povlače iz prodaje, hajde da kažemo i kada je reč o chemtrailsima, takozvanim, da se i dokazuje i objavljuju se neke analize koje govore o tome da je u tim belim tragovima iz aviona za koje nam je bilo rečeno. O čemu se radi? Od ozgo nešto iz aviona. Da. Da, kada je reč o tim belim tragovima, da sadrže tragove, odnosno štetne, odnosno teške metale. I karcinogene. Da. To je. Sada, da li je sve u redu? Šta je? Dobro. Još
Da, u te teorije zavere, evo sada već možemo preći na sledeći slajd. Sada, od teorije zavere do istine, to sam već pomenula sam blokiranje kanala, snalaženje i sve alternative i kako je istina zapravo pobedila. A evo, pomenut ću i te famozne vanzemaljce koji takođe važe za teorije zavere, međutim, znamo da danas se i u Američkom kongresu govori o vanzemaljcima i da jednom godišnje se podnose čak i izveštaji o tim uočenim nekim sumnjivim letećim objektima. Šta je još ostalo? A šta je danas? Kakva je situacija? Mislim, to je sada jedna dilema. Da li postoji cenzura na YouTube-u? Verovatno, kažu kolege koji se bolje razumeju od mene u te neke stvari, kažu da neke reči mogu biti problematične, da se oduzima, da se skida monetizacija zbog nekih tema i podtema, ali koje su to reči? Na to nisam dobila precizan odgovor. Kažu da neke reči mogu da se upotrebe, ali zavisno od konteksta. I prosto dolazi do neke vrste lutanja i do neke vrste dilema, a onda, i to sam negdje i napisala pre toga, dolazi i do autocenzure, jer ako sumnjate, ako se bojite da će vaša emisija zbog neke reči, što je rekao, koje je izgovorio vaš sagovornik, ili koje ste napisali, stavili u naslov, u tagove ili slično, da će možda vaša emisija biti skinuta sa kanala, možda će kanal biti kažnjen na neki način, postoji tu neke faze, opomena, onda, ne znam, blokiranje na neko kraće vreme, pa na duže vreme i tako dalje. Ja bih voljela ako neko zna koje su te reči koje ne smiju da se upotrebe i koje su poželjne, a koje nepoželjne, da to kaže. Ali tu je najteže naći onu neku sredinu između naslova koji će privući gledaoce, koji neće biti skandalozan, neće biti netačan, ali će biti dovoljno provokativan da gledaoci shvate da tu mogu nešto novo da nauče i da saznaju. Eto, vidjet ćemo šta radi taj famozni algoritam. Algoritam je taj koji to određuje, taj famozni algoritam. Da li su to neke čike tamo nama nepoznate koje to sada nešto gledaju pa kažnjavaju, pa onda neke te emisije stavljaju gore da budu vidljivije, a neke guraju dole da postanu manje vidljive ili nevidljive, vidjet ćemo. Došli smo do jedne teme, evo to je sledeći slajd, o kojoj želim da govorim, a tiče se, iz dva razloga želim da govorim o toj temi, a to su otete bebe. Dva su razloga, to je tema, to je bebi afera ili otmica beba iz porodilišta. To je tema koja se tiče svih prostora, svih republika bivše Jugoslavije, a takođe je tema o kojoj nema mnogo reči i govora na nekim zvaničnim medijima. Bilo je, govorilo se, ali vrlo uzdržano i vrlo ograničeno. I još uvek ne postoji razumevanje države za rešavanje tog problema. Kod nas su naravno bili gosti ljudi koji su direktno bili pogođeni ovim, ali i stručnjaci koji su govorili o tome. Evo kako je to izgledalo za one koji možda prvi put čuju za tu bebi aferu, koja je, rekla sam, stara više decenija i potiče, kako kažu, još iz Titovog doba. Mlada majka porodi se u bolnici i dok je još u porodilištu, vrlo brzo dolazi joj lekar ili medicinska sestra, babica, ko već, i kažu joj: vaša beba je preminula. I sada je tu šok, majka skamenjena, ne može da veruje. I on je teše rečima: još si mlada, ima vremena, rodit ćeš ti drugo dete, imat ćeš ti još dece i tako dalje. Pa dobro, eto, ja bih voljela da vidim svoje dete, voljela bih da ga sahranim. Dođe naravno i otac koji takođe to traži.
Odgovor je pravila nalažu, takva je procedura da bolnica sahranjuje te bebe. Ne možemo vam dati vaše dete, mi ćemo ga sahraniti. A takođe ponekad se moglo i čuti i to, pa dobro, nemojte sada još više da se potresate, da gledate mrtvo dete i slično. Šta će kuće? Majka ode kući bez bebe. I šta onda? Posle, recimo, bilo je takvih slučajeva, 18 godina, 19 godina, koliko ta majka koja je pre toliko godina rodila dečaka, sada dobije poziv na kućnu adresu za svog navodno mrtvog sina, da treba da ide u vojsku, da treba da se javi, da ide u vojsku. Šok, naravno, da i ne govorimo o tome da su mnoge majke i pre toga, kada su došli iz bolnice, kada su se malo smirile od celog tog šoka, počele da sumnjaju. Počele su da osjećaju da je njihovo dete živo. Neke su o tome govorile svojim ukućanima, neke nisu ni to smele da kažu, jer bojale su se da će pomisliti, pa šta je s tobom ženo, pa valjda lekari su rekli, pa ne bi oni, pa lekari su autoriteti i tako dalje. A jedan od lekara, kad već govorimo o tome, kome je takođe oteta beba u porodilištu, je govoreći na jednom skupu tih ljudi, roditelja nestalih beba, rekao da ti lekari nisu moje kolege, to su monstrumi u belim mantilima. I mnogo je takvih monstruma bilo, nažalost, i ne samo u belim mantilima, kako se ispostavilo, u stvari kako govore roditelji tih nestalih beba, tako neko, obično se tako kaže, ili otetih beba. Kažu, kada su počeli da tragaju za svojom decom i da tragaju za dokumentacijom, shvatili su da je to čitav lanac i to, nažalost, državnih službenika, ljudi koji su radili u državnim institucijama, ljudi koji su radili u državnim organima, ustanovama, eto, počev od lekara, medicinskih sestara, preko matičnih službi, preko centara za socijalni rad, pa i policije, a u staroj Jugoslaviji i do Saveznog ministarstva spoljnih poslova, jer su neka od te dece završavala u inostranstvu, data su na usvojenje. Roditelji su počeli da se povezuju u udruženja, da malo aktivnije rade na svemu tome i kada sam pomenula policiju, želim posebno da kažem nešto o tome, o toj ulozi, odnosno na osnovu onoga što govore tajne službe, na osnovu onoga što govore roditelji nestalih beba, oni sumnjaju da se arhiva o svim tim slučajevima nalazi u službama bezbednosti. I oni su otvoreno govorili o tome i tražili su sastanak u službi bezbednosti i gde im je rečeno da nemaju oni te podatke, toga nema u arhivama. Šta dalje? Počeli su da se povezuju i šire. Roditelji iz Srbije sa roditeljima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije. I evo jednog primera. Ja ne znam da li zašto ovaj mikrofon tako radi. I nevolje spojila ljude. I napisana je knjiga Otete bebe Srbija. Promocija je bila negde početkom godine, u stvari marta meseca, u Beču, prva promocija knjige, koju je napisala Ana Pejić. Ona je predsednica Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine i ona je nekoliko puta bila meni gost u emisiji, govorila je o tome, jedna energična žena koja je rešila da reši to kako tako. I promocija je održana u Beču. Mi smo bili na toj promociji, ekipa Glasa javnosti je bila, ja i snimatelj smo bili sa Anom Pejić i roditeljima. Čitav autobus je krenuo iz Beograda. Tu su bili ne samo roditelji nestalih beba Srbije, nego i iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske. Na promociji koja je trajala više sati govorili su ti roditelji iz svih tih krajeva. Sala je bila puna i prepuna, nije bilo dovoljno mesta da svi ljudi sede. Oni su stajali sa strane, ovaj snimak sa početka promocije,
ovo je ta knjiga. Ljudi su stajali do kraja i slušali te potresne ispovesti roditelja. Na zdravlje. Bilo je suza i u publici, naravno bilo je suza i među roditeljima koji su govorili. Ana Pejić je nešto, između ostalog, ono što je Ana Pejić rekla i što mi je ostalo u sećanju je da posle ove knjige Otete bebe Srbija treba napisati i knjigu Otete bebe Bosna i Hercegovina, Otete bebe Hrvatska, Otete bebe Slovenija, Otete bebe Makedonija, Crna Gora. Jer se to svuda dešavalo. Pokušavala sam od sagovornika da saznam makar okvirnu procenu koliko je takvih bračnih parova koji su na taj način bili žrtva tih monstruma. Međutim, nema naravno preciznog odgovora koji kažu da je to hiljade bračnih parova. Takođe, pitala sam Anu Pejić da li se to i danas dešava. Rekla je da, možda ne u tolikoj meri, i savjetovala je majkama koje, kada treba da odu da se porode, kada sam je pitala šta bi bio njen savjet, rekla je ne odvajajte se od telefona gde god budete i ako postoji problem da javite nekome da vam da podršku. I sada, evo ja sam ovde napisala da deca traže roditelje, sestre, braću. Vrlo dugo roditelji su i dalje, roditelji koji su živi naravno traže svoju decu, ali nažalost mnogi od njih su i preminuli, ali sada se javljaju deca koja su usvojena ili koje kasnije tek saznaju, kojima možda nije ni bilo rečeno da su usvojena, kasnije saznaju da su usvojena, da nisu živela sa biološkim roditeljima i počinju da tragaju za svojim roditeljima, za svojom braćom i sestrama. I upravo je o tome reč i u Srbiji je otkriven prvi slučaj, odnosno rešen prvi slučaj otetih bebi i to posle 40 godina. Mlađan Radivojević je sa 40 godina našao svoje biološke roditelje i to je dokazano DNK analizom. Zahvaljujući slučaju Zorice Jovanović, koji je dospeo do suda u Strazburu i zbog koga je i sudskom presudom je Srbija bila obavezana da donese zakon o otetim bebama, tako se kolokvijalno zove zakon, i donet je tek posle više godina. Formirana je i komisija koja se takođe neformalno kolokvijalno zove Komisija za nestale bebe ili nešto slično. To je u stvari vladina komisija, prilično je rogobatan naziv, ali pokušat ću da parafraziram. Komisija Vlade Srbije za istraživanje, ispitivanje ili tako nešto slučajeva dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta. Međutim, sve to ide tako sporo, veoma sporo, otpori su veliki u svim republikama, ali ljudi se i dalje povezuju. Eto još jedan slučaj povezivanja koji bi pomenula da je ta komisija koju je formirala Vlada Srbije i neka udruženja, povezala su se i sa udruženjima i sa ljudima koji tragaju za svojom decom i iz Slovenije. I predstavnici komisije govorili su nedavno, pre par meseci ili već sada, ne mogu tačno da se setim, i u parlamentu Slovenije. I dogovoreno je i ukazano je na to, na tu potrebu da se ljudi koji imaju te slične probleme, koji su jednostavno u takvoj situaciji, da je dobro da se povezuju, da je dobro da se povezuju ljudi iz svih republika i da sa takvom snagom zajedno izvrše pritisak na vlasti u svim tim državama, republikama i da će možda zajednički i preko medija, naravno i uz pomoć medija, nekako doći do nekog rešenja i da se konačno rasvetli ta bebi afera. Evo i to pitanje, to bolno pitanje koje se tiče celog regiona svih republika bivše Jugoslavije govori o tome koliko je važno da se povezujemo, koliko toga imamo zajedničkog i lepog i ružnog. I opet se vraćamo na početak i na to
koliko i svemir radi na tome da nas povezuje i koliko shvata i ukazuje, a i mi svi shvatamo koliko je važno da budemo zajedno i da znamo koliko toga imamo zajedničkog i da ne dozvolimo da nas neki iz polja i iznutra svađaju i dele. Hvala vama, hvala još jednom svemiru na svim ovim naporima koje čini da nas poveže i da shvatimo neke stvari. I na onom osvešćivanju koje sam pomenula malo pre. Hvala vam još jednom. Prosti, možda jedno pitanje? Da, izvolite. Zanima me, da li su rađene analize, koji tip djece je targetiran? Dakle, tamo gdje su porodične situacije, problematične, mlade majke, bez posla, da li je rađena takva analiza? Dakle, ko su bile žrtve najčešće? Postoje neka pravila od kojih naravno uvijek postoje i izuzeci. Ono što sam mogla da čujem i od tih roditelja, ima recimo više pravila. Evo, ako postoje, što se tiče majki, uglavnom su te koje se prvi put porađaju zato što nemaju iskustva, zato što su mlade. Obično to je jedno. Bilo je, nažalost, i slučajeva razdvajanja blizanaca. Majka rodi 2 dece, 2 dečaka. Pričala sam sa majkom kojoj se to desilo i po pravilu onaj blizanac koji je teži, koji je dakle zdraviji, njemu se desi nešto i njega nema i on premine, a ostane joj ovo drugo dete. Po pravilu se to također dešavalo da majkama saopštavaju to da je dete preminulo tokom vikenda, kada je manje osoblja u bolnici, kada su dežurni lekari, kada je znači manje svedoka. To je ono čega se sada evo trenutno mogu setiti ako je reč o nekim pravilima. Da li je u pitanju materijalni status, moguće da su neke porodice, neke majke bile targetirane. Također, verovatno se gledalo i na to da majka bude zdrava, da se vidi da ima dobre gene i tako dalje i tako dalje. A evo da pomenem sada nešto, setila sam se nečega kada je reč o ulozi policije u tom slučaju. Ovaj slučaj rešene bebe posle 40 godina, slučaj Mlađana Radivojevića, šta se zapravo desilo, to je ono što su mediji preneli, što je bilo rečeno, to je da je njegov stric u porodici u kojoj je usvojen bio načelnik SUP-a, znači brat načelnika lokalnog SUP-a u tom gradu. Nije mogao sa svojom ženom da ima dece i on, načelnik, je obezbedio svom bratu dete. Čak je, kako su preneli neki mediji, bilo rečeno kada su toj majci, po majci zapravo, ženi koja je trebala da usvoji to dete, kada su joj doneli bebu, rekla, pa ako ti se ne sviđa, možemo mi i neku drugu da donesemo. Eto, to su te tužne i teške priče i najtragičnije u svemu tome je što još uvek ti slučajevi nisu rešeni, što se čini, a tako tvrde i roditelji nestalih beba, da u državama nema spremnosti da se reši to pitanje. Jer da se reši, kažu svi da ne postoji, kako se to obično kaže, politička volja da se to pitanje reši. Ima li još pitanja, evo kada smo već krenuli? Da vlast zna za takve stvari i čuti ili je umješana u to? Pa znate kako, sada vrlo je teško to proceniti. Sada ne verujem da je sadašnja vlast toliko umešana u to, ali mislim da postoje neke strukture, ajde da ih tako nazovem, koje mogu da utiču na to da se spreči da se istina sazna, da se dođe do istine. Sada koje su to strukture i zbog čega se to radi. To kažem na osnovu onoga što su mi govorili iz udruženja roditelja nestalih beba. Da, izvolite. Imam pitanje i za vas i za doktoricu nekako. Ja nisam majka, ali ja uvek sam se pitala kako je to moguće. Žena se muči 9 meseci, ode na porođaj, da je kao pomognu u bolnici i onda je uzmu dete i stave u tamo neki inkubator. Znači, to nisam znala. I svi smo tako učeni da oni to rade za naše dobro.
Jeste. Znači, majka i dete se razdvajaju odmah i to je nama svima normalno. I to nam je mnogo dugo normalno i pre vakcina i pre svega. Oni kao pomažu sa tom decom i to je mene sada navelo da razmišljam ne na tu korupciju gde neko želi da ima dete pa ne može, nego koliko se te dece uzima za istraživanje. To je. To je pitanje... Znate koliko djece u svake godine nestane u svijetu? Znate te podatke? Ne, koliko? Recimo neki veliki podatak. Ne znam, zaista, da. 8 miliona. Evo i to je... se ne priča. Da, evo... Ako su, pardon, ovo je zlo, da su bebe uzete pa su završile kod drugih. I to je pitanje, još se ne zna za svu decu, da li su tamo, da. Ali sva djeca ne završe na taj način. Vjerujte, to je bolji način da se bebe uzete. Ako je to dobro, jel? Da, i... Naše društvo ne raspravlja. Ne pričam sad samo tu Balkan, više Jugoslavije, nego cijeli svijet. Da, i same... Da, niko ne priča o tome. I same majke koje tragaju za svojom decom često su govorile da bi im bilo drago i da mole Boga da su ta deca, da su njihova deca upravo završila u nekoj porodici koja će ih čuvati, koja će ih čuvati kao svoje. I mole Boga da su ta deca njihova dobro, pa bez obzira na to što se desilo to odvajanje. A ono što možda nisam pomenula, evo ovde se pominje međunarodno usvajanje i prodaja dece. Reći ću, eto, dobro ste me podsjetili par rečenica o tome. To međunarodno usvajanje, kako opet i neki ljudi koji su gostovali kod mene u emisiji, neke organizacije i udruženja ukazuju da je to međunarodno usvajanje, tražili su jednostavno da se zakonom zabrani međunarodno usvajanje koje je zakonom dozvoljeno. Zato što, kako su objašnjavali, nakon što dođe do tog međunarodnog usvajanja, znači do usvajanja deteta u drugoj zemlji, jednostavno država Srbija možda samo neko kraće vreme možda ima pravo da vrši neki nadzor. Posle toga se više i ne zna šta je sa tim detetom. To je jedan aspekt tog pitanja, a drugi je ono što su takođe pominjali, što se često pominjalo, da se mnogo brže dođe do tog međunarodnog usvajanja, da su procedure nekako jednostavnije i brže nego da neko iz Srbije, recimo, usvoji dete iz Srbije, i roditelji koji hoće da usvoje dete prođu kroz veoma dugu i komplikovanu proceduru da bi mogli da usvoje dete. A da i ne govorimo o prodaji dece, o tome su takođe govorili sagovornici u mojim emisijama i to veoma otvoreno i upozoravali da se to dešava. Naravno, to se krije. Na jednoj od konferencija za novinare u Beogradu bio je prikazan i svojevrstan katalog male dece sa kodnim imenima, fotografija deteta i uzrast i kodno ime, znači ne pravo ime, kao, neću sada da govorim o tome, ali kao katalog za neku robu. Eto, bukvalno prodaje dece, sada to treba dokazati, ali i bilo je nekih slučajeva komplikovanih, neću ni njih da pominjem, koji su još uvek nerazrešeni. Da, izvolite. Da li ste imali šansu da na tu temu dodate jednog, što bi se reklo, slona nepreviđenog u šumi, suštine iza nestalih beba, jer samo mala polovina završi sa tim usvajanjima, što je potrebno za one koji imaju rijetke krvne grupe, dodatne faktore i tada da bi se moglo odmah udovoljiti nekom tajkunu i tako to, pa da mogu da imaju pristup za krvne grupe, za organe, pa i roditelji odgajaju da im malo porastu ti organčići i tako to. Onda imaju one koje se odvode na pedofilijske lance i satanističke ceremonije, onda imaju oni najgori jadnici koji se vode u tunele za adrenohrom, gdje ih do smrti prestravljuju dok im pregori adrenalin da bi harvestirali kao plantaže adrenohroma.
da bi pravili kreme za pomlađivanje Hollywooda i tako, što mislite, što se Hollywood zapalio i ostalo, sad nebeske vatre siju samo čistu istinu, došla su vremena kad istina mora da isplivava. Da li postoji i jedna organizacija javna, novinarska, koja A ima hrabrosti, a B načina, C preživi, odnosno da obrnem, da stavi to na spotlight, jer je to suština. To je najvažniji dio nestalih beba, koja pokazuje najveće zlo na planeti. I da okrenete roditelji, ne vidite ovo što sam ja pričala za medicinu, kako se previdi šuma od drveća i zaboravi da pacijent došao da se liječi, ne da dobije dijagnozu i kako je da mu se ubiju simptome, da bi se kreirale buduće degenerativne i maligne bolesti i rastao morbiditet na planeti, što statistike pokazuju porast raznih novih bolesti. Tako isto i u ovom slučaju. Mi gledam po Crnoj Gori gdje sam god otišla na ove naše države balkanske, kao što rekla, ja sam balkanka u duši. Svugdje je ista priča, jao, Milo, nije Milo, ovaj, onaj. A nigdje da se organizuje skup koji će tražiti. Nećemo vladu koja će dozvoljavati chemtrails, nećemo vladu koja će nam stavljati halogene elemente u vodu koju pijemo, nećemo vladu koja neće preuzeti potpunu odgovornost za bilo koju jednu ukradenu bebu, da organizuje radnu akciju, da digne cijeli narod, cijele države koji će jednoglasno stati, pošto mi sad više ne gledamo nacije, religije, ovo svi smo za consciousness i taj se rod osjeća se naša balkanska haplogrupa uniformno u svim religijama i nacijama. I mi smo poboran narod i narod koji itekako ima taj herojski moment u sebi. Da li postoji jedan medij koji će dati tu suštinsku stvar na način, sad tu je sve u načinu što kaže, jer ovih svi koji su pokušavali nestali su sa planete, kao i ovo što sam ja regulatornom radila, masa mojih kolega ljekara, daću vam podatke, kad su nestajali iz čista mira, izvršili samoubistvo, pošli da podignu sina sa hokeja, pa imala saobraćajnu nesreću kod princeza Diane i tako. Da se nađe način da je dovoljno široki, masovan, da se udari tamo gdje treba. Jer ovako dok mi pričamo da je bebe su, pa prodaja, pa kupla neke dobre, pa to tako, samo ako pratite trag novca, to neće biti slučaj. Ljudi koji usvajaju djecu ne plaćaju silne pare, moraju da pokažu da su oni humani, dobri, fini, imaju ekstra sobu, bla, bla, bla. U procesu usvajanja nije profitable proces da bi sad tako jedan morbidan lanac tako buktao na svijetu. Dakle, riječ je o adrenohromu, riječ je o transplantatima, riječ je o matričnim ćelijama, riječ je o kloniranju, i o tome se ne priča. Riječ je o jednom kanceru na planeti koji količini morbiditeta koja ne može ni u jednu postojuću riječ da stane. Da li iko o tome priča? Jer ovo je zašto? Usvojit će neko, to je ono, to je ambalaža. To je blaža varijanta, to su sretnici koji imaju šanse nekad da prepoznaju pa nađu momentan. Da li i to nije rađeno džabe? Velike pare su bile također i tu u pitanju govore, kada je reč o tim nestalim bebama. Ti monstrumi u belim mantilima nisu to radili tek onako, nego iz gole materijalne koristi i svi u tom lancu su dobijali nešto, o tome govorim. Dobivali pare od budućih roditelja, to sigurno nisu. Dobivali su pare od budućih pedofila i od budućih doktora Mangala koji će uzimati njihove matične ćelije, transplantate, sagorijevati adrenalin, stavljajući ih pod najgori stres da se pretvori u adrenohrom, da bi mogli da se podmlađuju one tamo isprane narcisoidi koji nam vode politiku i ostalo. Razumijete što da, razumijem. To je apsolutno predivno. Samim tim što ste dotakli te teme, vama kapa dole i svaka čast, ali samo hoću da kažem da li postoji svijest da je ovo samo najmanje štetan aspekt nestajanja beba. Da, i o tome se govori. Cena bebe.
Pa bilo je različitih varijanti, kako to, da li je 10.000, da li 50.000 evra, sve verovatno zavisi od materije. Nisu to pominjali. Pominjalo se u javnosti, pominjali su u stvari tu cifre od 10.000 evra, ali to je verovatno, to je bilo od slučaja do slučaja. Dobro, fino. Hvala. Hvala.